Gledate YouTube kanal Politika i sport. Ostrvo nade u medijskom i društvenom očaju. Sa vama je Milojko Pantić. Ako volite sport, vi pripadate našoj galaksiji. Galaksija je nedeljni pregled najznačajnijih događaja ne samo kod nas, nego i u svetu. U tom smislu smo sa posebnom pažnjom pratili ostvarenja najbržeg čoveka planete svih vremena, Usaina Bolta sa Jamajke, svetskog rekordera na 100, 200 i 4 puta 100 metara. Jedan od bisera galaksije predstavlja i način na koji smo 2009. posle svetskog prvenstva u Berlinu prikazali njegova vanserijska ostvarenja, svetske rekorde na 100 i 200 metara. Sa posebnim pijetetom najavljujem da ćete u trci na 100 metara čuti komentar mog dugogodišnjeg kolege iz televizije Zagreb na atletskim prenosima širom sveta, Bože Sušeca, nenadmašnog atletskog komentatora. Uživajte. Galaksija. Pogledajte ove frapantne podatke. Bolt je tih rekorderskih 100 metara prešao sa 41 korakom. Posle 60 metara svaki korak mu je bio dug 2 metra i 85 santimetara. Dakle, skoro 3 metra. Svake sekunde Bolt pretrči 10,4 metra. Najveća brzina u toku trke 44,7 km na sat. 20 metara pretrči za sekundu 61 stotinku. I tako redom. Sve rečeno u stvarnosti izgledalo je ovako. Dobro su krenuli, svi su dobro krenuli. I da vidimo 4-5, Bolt i Gej ponavljati. Bolt ide napred, Bolt će biti prvi. Bolta ne može niko zaustaviti. Bolt je prvak, Bolt! Ljudi moji, je to moguće? 9.58, pa on je Bog, on je car, on je nešto što Flo Joe muškog trčanja nikad neće biti srušen rekord. Bojao sam se to ikad izreći za bilo koji rezultat. Kako ga se može pobijediti? Jedino da vas neko teleportira sa starta na cilj. 9.58 svjetski rekord. Da li će ga dobiti sada posle nekih 20 sekundi? Krenuo je Bolt, već je sustigao tamo momka pored sebe, to je Alonso Edward, izbio na prvu poziciju. Kako trči Bolt, neverovatno, dobro se drži tamo i Mullins na drugoj poziciji. Ubrzava sada Sean Crawford. Da li će biti svetski rekord? Samo je to pitanje, da li će to biti svetski rekord? Hoće! Pa ljudi moji, ovo nije normalno. 19.20. On ne obara svetske rekorde za stotinku dve, nego su to, evo sada 10 na 100 metara je oborio za 12 stotinki. Mislim, čovjek zaista je neobjašnjiv prosto. Vanserijska ostvarenja u Berlinu zabeležili su i sada već dvostruki svetski šampion, kao što je i dvostruki olimpijski pobednik Etiopljanin Kenenise Bekele, koji je izjavio posle pobede na 10.000 metara da bi Bolta pobedio u nekoj zamišljenoj trci, recimo na 800 metara. A vanserijsko ostvarenje zabeležila je i Hrvatica Blanka Vlašić, sada već dvostruka šampionka sveta u skoku u vis. Zato i ove slike iz Berlina ulaze u istoriju svetskog sporta. Pogledajmo reklame. Bioptron je jedinstven uređaj, patentiran po švajcarskoj tehnologiji sa dokazanom delotvornošću u prevenciji i lečenju mnogih medicinskih stanja. Sportske povrede, rane, opekotine, bolovi u leđima, mišićima, zglobovima, glavobolje, migrene, ekcem, akne, rozacea, ojedi i druge kožne bolesti, dekubitis, alergije, sinuzitis, respiratorne infekcije, čak i sezonska depresija. Mastermind i sportska galaksija. Knjiga Nebo se otvorilo je i autentično svedočenje
o Don Kihotovskom pokušaju Filipa Ceptera, najznamenitijeg Srbina današnjice u svetu biznisa, da svojim novcem promeni delegatski sistem i samoupravnih dana u Srpskom olimpijskom komitetu. Oterali su ga, međutim, kao pijanog gosta iz kafane. Čovek koji je tada bio u predsjedništvu, a danas je potpredsjednik Olimpijskog komiteta Srbije, kao da je vlasnik naše krovne sportske kuće, rekao je Cepteru: nismo mi tebe doveli da ti nas smenjuješ, nego da nam daš pare. Ono što su drugi prećutali o sportu, novinarstvu, politici, Milojko Pantić je opisao u svojoj knjizi o kojoj Srbija već priča. Jedva čekamo da nam javite svoje utiske o knjizi, posle koje ništa više nije i neće biti isto.